lamdam asigi manung hanjinba mafamsing dasu analai khudong saba matik sana phangnaba flying doctors thambagi tangai phadab lei haina governor dr nazma hepla na pawdoroi state asigi hepatitis virus ka sakon na basangita ba lem test to yahan badana tana len lai ba yar ba thora paikhat pa awrakani haina health minister sente kumana pawdoroi masung yamlaba video personal singa tongan demand sing taladon wakat kokcha chatkre police na tiar kya cell sing kapre kongjang loi sing nasu nungna landa kre Myanmar ki ain kaina pusala kol pakro ram kala kun mga henba sona bar kun mga pakat pangam kre sona sing asu propam yoi mari yauna makoi na susin na ba marti ban masu kasap sa pakat kre amasung more kaitel area ki labi hori national highway number 102 ki nageta hotel pa dukan pamjaliba singa sisu more police ki team amana takthok मैम खुरमजरी अदोम येबरी बस इम्पैक्ट न्यूज़ नि के थोक्सोम ना हौजे पुंजा से फावगे मरे पाउसिंग म्याम दा पिजरी हक्सल गिलमदा इम्फाल के कोइपता लेरिबा म्याम ना फंगलिबा अना लाइन खुदोंग साबसिंग असिगुमना स्टेटस के कासन कोयादा लेरिबा म्याम सिंग दसु फंगहनबा मथौताई सिंग न क्वेश्चन बलम ओइबना लंबी की खुदोंग सादा बलैबना फ्लाइंग डॉक्टर्स थंबकी तंगाई फदबलै हाइना मणिपुरी गवर्नर डॉक्टर नासमा हेप्तलाना फोंदोक्रे वफम असि ngasi रीजनल Institute of Medical Sciences की नौना साबा लेटेस्ट हॉस्टल नंबर 4 संगाब की थरम द फोंगदो किबनी ngasi थरम दा थोबा मिटिंगलेन गवरन पीरदना गवर्नर ना फ्लाइंग डॉक्टर्स के तंगाई फदबा लै हाइबी की मतंग दा यूनियन मिनिस्टर दा महाग वाफम फुखत पलैखरे हेलीकॉप्टर सिजनतुना स्टेटस की कासन कोया दा इमरजेंसी कोइना ना लाइंग चथना बा की मतंग दा सेंटर दा हाइजबदा NEC की मखादा लुपा करोड़ कुनमंगा के सनफम काइथोक्तना हेलीकॉप्टर सर्विस तौबगी अयाबदी पिरकले हाइखी टेक्नोलॉजी की लम दा सौखटपगी खुदोल अमा ओइना खुदोंग थीबा थौदोक अमदा सॉक्टना लेरिबा मियोय सिंगबु कन्वीबगी महत्ता कैमरा कापतना सोशल मीडिया दा हाना थागत हौनबा होनरिबा मियोय सिंग तंगाई फदना थिंगबा मथौ ताई मसिग सनबी मक्कना चथरकलिबा सिदगी कन्नबा होनबदा मीडिया सिंग सोसौबा थौदांग लौबियु लेबाक असद लेरिबा लेंगा के हॉस्पिटल सिंग बरकता ख्वाइदगी लुनाना चलाइबा हॉस्पिटल सिंग मनुंगदा रिम्सु अमनी इंस्टीट्यूट असद लेबाक असगी तोंगान तोंगान मफमदगी महिरोय कया अवांगबा थाकी महि तमलिबा असिमगना इंस्टीट्यूट असगी मगुन हेना हापली मदि असगुम इंस्टीट्यूट अमा लेबा स्टेट असगी गवर्नर ओइना लेजबा फंगबदा तुगी मथिक नुंगाइबा मदि साउथोक्सबा फाउसै अना लाइंग सथबदा हिंगबा नत्रका सीबा हाइबा सरी मपुगी खुदोलनी तौबदबु डॉक्टर सिंगना इसाग ओइजबा मदि अवाना थीदना कथोकपना मांग थारग मियामगी मतिंग फंगहननिंगबगी अपांबा लै हाइना महागना मखा ताकी cruel people, I won't call them insensitive, cruel people for making a video out of it with their telephones and putting it on the internet, then trying to help that man to get up. This is what we have come down to. It was never before like that. Whenever we saw an old person crossing or a blind person crossing, people used to stop and help. So I feel that not only the doctors are sensitive, but the public should also be more sensitive. And I request the media to start a campaign on this. Condemn such videos which are either on Facebook or WhatsApp. They should be ashamed to be uplifting such insensibility to show how horrible they are. Manipur miyam ki maruina hepatitis na narabasing nungai paw amada ngasi lenga kasi health minister center kumarna atuba matamda hepatitis lab na test tawpa yahan bata natana lem na laing yana ba thorang paikat phawrog ni haina phongdokre wafam asi ngasi eliminate hepatitis haiba wafam asi yumpham oidana pangthokpa malem gi hepatitis numit ka mari leina na singmenong dalaiba tribal research institute ki ABT holda pangthokpa tharama ma health minister na falau thokibani taram adu
Kon Bhavana Diagnostic Amadi Max ki partner NGO sing na kusan na sema World Hepatitis Day Observation Committee na sindra pangtokpani atoy babitin na sarug yakab Health Minister Senta Kobana South India the based over company amana sponsored tawduna hepatitis lem na test tawba pati laying ba hawna ba sem sare lene na test tawna ba machine na singba pochai laktron leire Laliba August Ramanga ki batungda apaba nimit ama yeng na torang si hawtok na bahon ragani haiki mahana hai Union Ministry of Health and Family Welfare gimi makada integrated initiative for prevention and control of viral hepatitis hyperthorang si paikatuna lakatori basahi lesini kontra phawbada hepatitis mutthana bahonari masagidamang center laigang na sahi ahum gidamang lupa koti sawnga tarat kai thoktra thamkrabani masigi manungda manipuri oina sahi lesini tarani pantara mapan gidamang lupa lak sahum konmathoi lesing humudrani thoi earmark tawduna thamli bani haina phongtoki loinana center na thamli pa pandam asi phangba ngamna ba hona bada miyang gi thawtang sawda lai miyam na mating pangduna hepatitis har balaina asilamdam asitagi sumutat pangamna ba hona rasi haina mana makata ra pil tawki By 15th of August, hek matunda mamang talking company matungam dreman because of the hectic program of the Honorable Chief Minister and the whole government matuna maram within namdra. Ado 15 hek matunda any suitable time can be no kan matamamada akoi mechin lagdana lare koi South Indian koi farm company ama matine koi sponsor to be atana madana around 2000 to 3000 patient hepatitis patient clear kan be say taste of loinana free of cost moida lemna ashalogdana moi treatment jamnabagi YRT Care Foundation and Haridu Matu Makada Mitchell Laktan House Lady. So they are now ready. YRT Care Isulava, see Mayam fully implement over. Akwam to determine character of the target and a commander by 2030 Matidakoi, Karimakara treatment character show to Mangani Kalim. Ngasi World Hepatitis Day ka mari lenin Union Health Minister JP Nada na New Delhi the National Viral Hepatitis Control Program hauto kre Prime Minister Narendra Modi gi mi makada Viral Hepatitis Control Program sem na ba ahong ba kaya purakre haida Minister na pongdoki program se hen mapung phan na bahona ba state khuding maki stakeholders sing saruk yahan na makha dagi matakta kakatpa approach ta program se semani National Viral Hepatitis Program na viral hepatitis pu manage tauna ba kitaba laboratory testing ki khudong sabasu Health and Wellness Center singda tangk naina phanghan gadori program asina lisini kontra phawda lebak asida viral hepatitis pu lebak asida ki pumun buthana ki pandam thamni di program asina lebak asigi mioi crore mangarom da kana ba phanghalagani haina so Minister of State for Health and Family Welfare Anupriya Patel na phongdoki Malayam ki hepatitis D Numit asi ngasi singa matak kalaiba 6ARE company na sindona pangtoki numit asi kamari lain na 6AR da sitra lem na lain bi kema pangtok pakaloni na lem na hidak gen thokre thoramadu AR na hepatitis forum liver research foundation abadi tongan balup singa kosam na singa matak community hall da pangtok bani thoramadu ta tongan hepatitis na naraba mi singa makoina thengna rakhiba thagdok abadi mayok na rakhiba awaba kaya ki matang da pawdam ki Tongan ba demand ahum da masing yalo vidi personal sing na wakat kongsa satkre kongsa lo sing ting na ba honab da police na masing yalo tiar kya sel sing kapki media sing imai kai de kisu police ta nung na tharaki nakala ding bung na bada munki amasung tahaw bani haiba nongmai am de set media personal sing na paising ki tungda mioi tare ni pana saba kongsan lo sing mi hutpu DCP ga wari sara pi aya ba pi ba de ki paisin ki ba khlai han to rakhi ba de rang nem thaki honorarium matamga sanaba mong na piu phangdana leriba tha tara humda gi tolo pito amasung service security piu haiba demanda sangangai community holda ngasi district khuding makta mathau toriba BT personal singi mi phapang thoki singa masung tampak district khuding makta
खुदिंग मक्तगी लाखिबा BDF पर्सनल लिसिंग मरी हेनबना संगांग गई क्वाखतिल तन खोंगसन अमा लाखी खोंगसन असिना तिदिम लंबी की निंख्यांग कोल मपा यरपदा पुलिसना मखा ताना चत्तनबा थिंखी मसिंग यालबा खोंगसन लोय सिंगा थिंगबदो थुगाइदना मखा ताना खोंगसन लाखपतगी क्वाखतिल पुलिस आउटपोस्ट मपादा पुलिस टियर गैस सेल सिंग काकी सेल सिंग असि कापतना इरांग नेमथना बहोनरबसु मखा ताना खोंगसन लोय सिंगना पुलिस तमना नुंग थाजिनदना तकथोकी खोंगसन लोय सिंगना पुलिस तमना ओमसिनबदा पुलिस की जिप्सी अमा अकाय तोय थोकी अमसुंग इम्फाल वेस्ट पुलिस की इंस्पेक्टर अमसुंग नोंमै पिस्तोल अमा अमसुंग सेट अमा मफम खंगदना मांखी इरांग लाक्सनबा नमलक्तबदगी मसिंग यामना पोनी पुलिस पर्सनल सिंगना क्वाखतिल ट्रैफिक आइलैंड दा खोंगसन दु थकी मखाताना खोंगसन लोय सिंगना सतनबा होनरपदा नाकल अदि मरक्ता तियार ग्यास अमसुंग नुंगी अवाय कुम तौनदना साउना मुंगनकी अमसुंग BDF पर्सनल तरारोम असोपन नंकी ngasi khongsang atu dasar yaki pawal Manipur BDF Welfare Association ki Vice President M Amuthoina matam kya ki mamang ki BDF sing diban asi tanro lalab so lenga ki maike ki puning thokani oiba firep lorok palaite BDF abada thama da phangliba apik patolop asuna nung manung puba ngamlak taba masung apik percent pam asisu tha khoting matam sana pi de bana khoi saw ngraba BDF sing na ngasi ki khongsang asi sang salak pani lenga ki maike ki tlokot pam thokpa thabak lokalak taba tarbadi makha ta na khongsang sangsin khi kani haina mahakna phongdoki ngasai leibak ki leiba saraga le praja ki awa marak sida akoina jena praja da hen awa ong pibudo madu de ko praja ki seba toribo koi se pera sap toribo mi koi force mo na ko madu makti phajamandre masi kitang tapthara ko na muk torosi aduna akoi madu na tabakar peace oiba praja da siam harassment pi daba akoina su ne praja da khangan ba ba koi ki taliba demand su moi di yohun ba ba haina sumana akoina ngasai kitang handu kan akan badi kitang tapthaba da oi agai lawjara kan decision da mai lawkan sigi instruction chaksin jabana officer ma dagi khulai munba kana gumba mi matar songa moi sengna jage khulai mun kamai mun doino tawbadu mungna bakanda khulai do tahawe da mi amna khulle haibagi pawde su pange aduga mulle haibagi pawri choi lete madu ngasai gi officer singna akoi da charge toksin mane lawe aduma ki tawbigano aina highly I request tawjari nakal amaromda BDF singi khongsang handoktuna normal duty tobiu natab tholabadi ek ki matungina action lobigi tangai phadaba lakpa yai demand baram sadi haiba natte haina Manipur Police ki ADCP Christopher Dongel na pongthokre hina masaga mari lainena ngasi Manipur Police ki ADCP oibakaloina VDF ki nodal officer oriba Christopher Dongel ki Manipur Police headquarter da leiba office da pawgi mifam ma pangthoki mifam da ADCP na hakibada BDF singa thabak join tawba matamda basic pay lupa lising ahum oiba rasan money lupa sawnga ga putra oiba posa si sahi amagi oina ba sahi parak laba batungda mathau tarak pagi batungina reappoint tawba haibana singba kaya sida yana dona khoyek pinakibani maduda matamatangi oina pe hengat pagi wafam su yaukhi haina phongdoki makhoi gi demand da constable natraga rifleman ki pe gi sada humbudra manga piu hariba sigi matang da palladuna BDF amadi MR natraga IRB ga khenaba kaya lairi BDF ti pagai da supna gi thama khak training tawraga 303 rifle sijinabaki training khak phangbani amarom da tai state force sing asidi sahi amagi oiba batik saba training phanglebani recruitment process asu BDF sing oina di qualification ga kakna balaite physical amati medical test toroba matung da recruit tawbani masi atai force sing recruitment process ka yengna rob da yamna sauna khenaba amani punamak asi laibana BDF sing na taleba demand sing asi thabak oina onthok pada mari lainaba authority amati laingakta matam sangani maramasina BDF personnel sing na normal duty join tobi haina appeal toki Ministry of Human Resource Development sanction torba BDF personnel singi masing asi sumnagi lising masanga kaktani state asigi unemployment ki phibam asi yengtana hojik BDF ki masing asi lising taraga yangkhai yorapani mamangda makhoi thagi PSC DGP ma District Minister ga punna phamindra matungda kumjal sini tarani pan ki July tara tarak to order matoktana lupa lising taret satret kuntra da hendet krabani BDF personnel lising taret subna amagi special identification map number 7 na thagi PSU sang nairagani haina mahagna makhata ki Para 3 clause 6 sida moina thabak join to bakanda ar moigi PSA 3000 oigani hairega moina adu the soi tore ration money se 570 at the time of joining moina si CSA soi tore adu si CSA da moigi tolop sidi matam da simai hengar gani hairega clause si yaude as uniform service they should again join their duties immediately because if they do not join their duties everything has a rule if we don't do our duty action will be taken on
on me. Action will be taken on us. Likewise, if they don't do their duty, action, not because we want to take action, it is not because what they are demanding is not correct, but since rule is rule, we will be bound by the rule to take some action. All Manipur DPC completed candidates of Police Constable Mel 2013 na makoy pantanan lariba result haidoktuna tangdang ba ama atuba matamda candidate singda khanghanlu haiba demand rally chatuna Minister the memorandum pisin kre lone na makoy demand nathai tuna thamlaga IRB lobe yaroi karigumba lobek process hauba tarbade kodakta thingjin gani hari Manipur Press Club tagi hauduna satke rally edu Manipur Police laktuna khangat kangla pakta thingki Makata na Minister na awaba taraba candidate singi tangjang ba result ama khanghan biu haidokiba wa nga o hainasu phongdoki na khigi thabak asi high court ta case lay bisna maram orkan thabak asi haidok pa yade karigumba case asina haidok ro haibo order ma tarak pa taragadi taraiba numitu degi 1 days natragana 2 days ki manungda noigi thabak asi reason out tog habani api bob chatna ngang thokiba Manipur gi mapi mapa amana Manipur gi awa nungaida saruk yabidana thabak khuding makta problem khuding makta solve tawbiba honorable CM na ngang thokiba wafam adubu ngasi gi aigi ima amasung aigi baba candidate lising nipan lising tara hen basing jinga masin thibi asi tawbiganu thabak asi athuba matamda ngang thokiba wafam adu ngakpira kanduda athuba matamda thabak asi haidopiu Center na Disaster Management and Relief Fund oina thadar palupa crore kuntranipan la na sijina kre haina Controller and Auditor General report local Delhi singda phongkhibadu yangsina bagada State Vigilance Commission ki mioi tare saba special team ama sem kre haribati masai state government ki instruction makhada State Vigilance Commission ki SP na lusing tuna sengkhibani handak taloisin khiba nongzomi phamda CAG na table to khibal report ata lisini tarani thoi amati lisini taratare phop ki manungda center na state asida thadarakpa disaster management and relief ki fund kaya lana sijina bi mami edu saung na thaba phangle report atu ki matung ina relief assistance oina lupa crore taret kalak kuni thoi beneficiary singda yoholamdre thobal susanpur bisnupur ukhrulam de senapati district singda thadaki district disaster relief fund sing adu karamna sijina khibagi haiba du ki data ma Casebook Concerned Department singda record dairamdre hairi amaromda disaster management institution amadi National School of Safety Program sanana ba thadarak percent pam lupa crore kuntraga lakh hompuni pansu lana hina thokre hairi hariba institution sing asi suksa sadana leiramle amadi hana leiba veterinary hospital ke ariba building da signboard testing dona thamlamle hairi makata na civil defense institution sanaba gidamak lupa lakh homputra amasu building suksa sadana hina thoke ba report leirabani Ngarang Maichay Langol da miyo yama nongwina Captain Halam badugi matangda Impal West ki SP ki conference holder ngasi nungtil Manipur Police ki DIC Range 1 ki Zenta Kumana press briefing ma pikre mahang hai ngarang nungtil pung ani ga minute ni pusat pa matamda telephone gi khutangda Maichay Langol punsi lokta nupa ma nongwina kaplam badagi sin na laire kaplam miba miyo adu Maichay khangna sen khrai pa paw ba phangke madigi makha sotarak pada case ma file tawduna thizin ba matamda laikhitraba mi edu langol punsi lock ke kulem tomba so yakhin to pokpa laikhitraba ke sugesor ni haiba khangmangam ke makha tarak poina thodo godu da senari ba mi edu Imphal West ki CDO na mi edu nungthil ki pung mari ga minute kun satpa matamda Janems ki casualty ward ki phagat pangam ke amadi mahak na naram thong kulem laikai ki hojikna top khonang khong laiba kulem siten sahini phuma tho ya pokpa KS kendra sini haiba khangmangam ke mahak wahang pahong satha pada batamda mihar adu mahak masala satha bani haina haijarak kibaga lonina man haidorok patagi mihar adu sin naru bani haiba khulai sing porapa thawan thaba laikai telaiba ibungo haiba misak amana salaiba bekal workshop amadi phakat pangam ki phagalaba khulai sing adu .32 lama pistol ama live round aniga amadi 2.9 mm gi steer M9A1 pistol ama live round tarani thoigani haina phongdoraki Additional SP Operations in Imphal West, TS Krishnotomi Badi, Imphal West SP Haubism, Zoges Sandranas, Singba Makok Tamba Official Kayasu Sarugyaki. Ziki Goktor BC Kanano has a police report on the labor view or Rina. Immediately, but the Gidi Appoina or even police force in shape. Even Magi, picture of a police key report, Labadina, picture of a map, the low end of WhatsApp to the Appoina Sierra or Kamasit Hunto. Hunto was a gear Yamna lower the Toy came out the Mama Saba Novi arm
masamang na nomeni torga masamang loin na raga sakhe hai si koi subscriber clear information chale gi yamna clear magawina na koi mawa han tawni Amaramda kolem tomba mihat ke mayokta narem thong da mera pai bi sing thorak thuna lambi ngahak thingnore narem thong kolem laikai digi lampet police station gi manung sanba langol gam village punsilokta farm tawdun leiba tomba gi bihat adu gi mayokta mera pai bi sing na ipa thoko sangle da wakan infam sa taki mera pai bi sing atu gi wakan infam sa tharaba matung nungthil pung ohum tawa matamda lambi da thorak thuna narem thong amasung imphal west district lambi basinda lambi thingbi khongjang sangsin ki ngahak lambi thingjilaba aduna lambida lakdari pakari masa asau basing satok kasinda saw na apan bepiki laikhidraba tomba sei kana nungthil maha ke mayam bagi masa nupa kolem zitian ko bamna nongmaina kaptuna halamani haidana police na case ama lokot kiba laikhrabani India government amade innocent ay mani ki marakta khuyak pina kiba framework agreement ki sarukta Manipur ki ngam khai kai ba ya ba wapam yarok le hai ba wa hauda ngasi konung mamang da kaitel pambising no mi sin thalap tora wakani fam khre wakani fam asida saruk ya ki ba kaitel pambising na phang dorok pada India government na in sam ani ki barakta agreement tawna duna warasin purak pada kai ba laite tawbata pu Manipur ngam khai sokada ba wapam yarok le ba sidi lamda masigi miyam na ya ba gamloi ngam khai gi da ba kumjal singni amagi jun tarani panda athaw tarani panda thawai kat khabani Masi khangna India government thabak lokot kadabani natrabadi anisuba jun taranipan thorok payai lamna masida nongsinana laibinari ba purup sing barakta sangsep thadana tokhai dana ba honrak pa kudingmak puna thengna mina sei loinana Manipur lenga government MLA minister singna su miam ihul khangna thabak tawbiu haiki Manipur je khoi nusi janana lebna ba phuru myam je machem che tana ba gi thabak tawrai ba myam je masi akhoi yajen india yam athuba matam da si am tang lekhai am tang ta nam te sangdok piu Manipur je mache ta dana ba ichini naw leiriba jaga jaga da leiriba punamak je ama toina punjin naraga mache ta dana ba lamda masida leiriba phuru khudimak ama toina je manana chamina ji haiduna akhoi Pamjaba Hojabani, Makata, Kongjang Chibu Hena, Sanjin Nana, Sem Sajari, Manipur, the lady by Chin in Kurimak Saru Yabiyu. Impal Turel Gisaruk, where Basing may Wam Ketri like I eating Mapada, Namtaki Batarban, Nak of Saliba, retaining wall, Gitabak Kusuda, like I ask me on the penetrate. Maru, my puna Tabak Subada Madi, Matam Sana, Lucindaban, no Kana Surakumatam Torban. Kaitan is out Torkadra Happy Me Pinere, Haribatorban, say among Sahida Tokabi Sauda, Namtaki Ben Hari. Salib saya si April thadagi block pile phuduna thabak suba haukrabani laikai asigi miam na pau pirakpatagi impact news na sangtuna yenglobada thabak subani haiba sinmi ani khak leram ki thabak lepagi baram hanglobada sing isauna sanakre haina sinmi amana pakum piraki hojik phabi koina retaining wall asigi saruk kharadai sat heramle aduga retaining wall saruk ki tangkhai hena sat haiblo sindana leri torbana se sembana maram oiraka lambi phauba thingki badagi lambi asigi Laikai asigi miyam na satok kasinda susaw na awaba mayong dari madugi matakta ngasi nong maninigi mamangda nong suki ba na maram orga miyam na hojik sana ni balambi abdi torban gi barakta fit amarom law na laikrak sale isaw laktring da retaining wall san bagi thabak loi hodrabadi torban kaidun hen awab fi mayong nabi akiba sulere haina laikai asidagi okram gopesar ka ubmiyo yaman impact news of fondorli loina na retaining wall asi san bagi thabak lawri ba contractor na nimit ko ni manungda thabak loisina bhona biu mari laina department of the local MLA na su miyang sangbiu karingba miyang wakat tabi drabadi contractor asigi matakta laikai miyam na action lokal agani haina section wa thamlakli Suri belle laidaba ko simbi singa sigi basing yamdaba masim makoina group mani thoga khawang tawbiragadi posin han lobi aw po laibani thega su nom to lakpu de kana da sur no karamba agency no ko esel longningi adu hadangarang na lakbat ising dura musi lo thumjan dara ki sobi ada lere august ki tang tara mangai manung da thabu sil loidre targadi
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯦꯀꯥꯗ ꯃꯊꯛ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯂꯧꯒꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤ ꯈꯜꯂꯒ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕꯤꯔꯤꯕ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎ ꯈꯔꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁꯇ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯋꯥꯍꯟꯕꯤꯒꯅꯨ ꯂꯝꯕꯤ ꯂꯣꯏ ꯊꯤꯡꯖꯤꯜꯂꯦ ꯐꯥꯎꯔꯤꯕ ꯊ꯭ꯔꯨ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯂꯩꯔꯛ ꯑꯁꯤ ꯋꯥꯟ ꯋꯦꯅꯤ ꯑꯗ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤ ꯑꯌꯨꯛ ꯉꯟꯇꯥꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯄꯤꯛꯑꯞ ꯇꯧꯔꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯩꯈꯥ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯅꯤ ꯆꯠꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯒꯥꯔꯤ ꯊꯦꯡꯖꯤꯟꯅꯕ ꯈꯣꯠꯅꯕ ꯊꯣꯛ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯗꯨ ꯀꯅꯥ ꯗꯥꯏꯇ ꯄꯨꯒꯗꯒꯦꯕ Manipur State Legal Services Authority na Sindra Status ke district khudingma ki court complex da National Law Adalat pangthokre Imphal East amadi Imphal West ki oinadi Lamphel Park court complex da thorabada pangthokki Paumi Singda wangal dona Manipur State Legal Services Authority ke additional member secretary Ozes Mutumna numida sida Sanaba yaba sing kauduna paisa tinghandabida case kaya loisinaba honari haina phangdoki numida sida Imphal East amadi Imphal West koina case lising magasamapan subna ani lokhatki ngasi ka dara da pun boina case ani arputra mapan settle tawki mani apun basan pham lupa koti abaga lang mapan lising marputaruka satret kuntra mapan khongwatki ngasigi lokadalat asida civil cases haidi lamtugi khanabagi cases criminally compoundable criminally chanabe yaba cases sing insurance ki cases sing amadi legal aid clinic sing da makoina report orba cases sing masida natana bank ta pre litigation court yogdiba cases sing amadi BSNL ki public utility services ki bill tomba cases sing asi akoi punna lising amaga chamapan ani 1902 cases refer tawi aduna lokadal ki kanabasi mayam punamak lobby on haijage Rongmai Naga Baptist Association RNBA Langol Tarungamadi Ajim Premsi Philanthropic Initiatives APPI Bangalore Imi Makada The Plain and Hills Development Organization PSTO Itai Kunong na Center ngasi kumbi constituency ki kulsing da chatna lawmi sing na lawri ba thawtang sing khak theng na yang sing kre ngasi ki yang sing concrete adu Technopol District Center for Women and Girls CWC ke self help group ahum gi members sing yauna district asigi RNBA Langol Tarungi Makada level lawmi sing yauna puna mioi kulhum doina sabati mamana yang sing kibani ngasi khongchira da marwaina kumbi constituency ki wangu nauda khongda leriba Sri System of Rice Intensification Hautakta Paikaliba Intricate Farming System Piggery Farming amadi wangu napasingda System of Rice Intensification torwa lopam sing yangsin ki Manipur Police Department of Excise Department in wanted lauthokraba distilled illicit country liquor lalon manupa Excise Department Imphal is na DIC liquor liter sabri taraga kona na fagat pangam kre loni na fagalaba yungo singado lampel patale ba Excise Department ke campus ta mai thatok na makan kre fagalaba mi yedadi thongnawsam bisorjit kawi sangmai khunong dagini fagalaba DIC liquor adu local market lupa lising ni fu mathoirom gi senpam oigini ina maski matang da Excise Department Imphal East ki Deputy Superintendent Sans Raikamna Paumi Singh da pongtorakpada nasi yo pung 13 kun mga satpa duai da Lampet Park ki Excise Department ki get mapada bolero mada harbe yung sing adu puna bhona rampada Excise ki kam na pakalaki bani Excise ki rule gi matung ina pagala ba mi adu maximum fine oina lupa lising tara thiel laba matung bel da thatok re hairi ina maski mata da case ma register tawkre Kaino thongthak awang laikai dengan National Food Security Mission 2017-19 gi mata anda kana nenia ba mi pama pang thokre mi hon da lak liba kunjal sini kun phop mun da mi siki potok saruk ani hen kat handana ma ko income double o hen bada India government na paikal scheme singi mata anda kana nenia ki talamatu da bani laina na Manipur Pollution Control Board ke chairman so ori boina assembly constituency MLA L Radha Kishorna Lawmi sing yaw drabdi aikoi khunaya se leibi aroi aikoi na lawmi sing yai phana ba hona gadabni langa kasina su lawmi sing yai phana ba hodari haina pongtoki ngasi ki tharamatu da resource person kaya na law uba matamda lawmi sing na tawgoda ba mani tawoi da ba kaya gi matang da madi mataw kramna tilal hitak su nagada gi haiba na sing gi matang da lawmi sing da takpi tambiki BA, BSc, BBA, BCom, Bachelor of Physical Education da admission tawna bagi tama counseling lagli ba July contract da pangthola gan haina da Manjari University Manipur registrar na thok pasero la mana khangalakli written examination da mai pakra ba candidate sing na July contract ay yupung mapan makai phau gi manung da class 10 am sung 12 ke original marks na badi certificate am sung OPC schedule ka schedule track certificate single na report tawna ba so sero la sina bakata na khangalakli
Fragrance and Flavor Development Center FFTC project for Micro, Small, Medium Enterprises MSME Technology Center in Sindona identification of aromatic crops with reference to lemongrass and citronella Hiram the Nomi Oiba training program Magasi Pangtokri Manam Sienba crops in Maroina lemongrass of Citronella makal sing kandoktana value added oiba product sing putona gi pandam da training program ado Imphal iski nilakoti leba FFTC project for MSME Technology Center put park the pangtoke bani program ado hodop ki taram da saru yakaba North East Industrial Scientific Technology NIS Imphal gi principal scientist Dr. SB Singh na pangtoke bada Manipur da tongan project kaya paikal abaso mapung mana pangtop ngam nade Maramadana projects in Mapung Pana, Paikat Pangam, Dribaki Maram Karino Hyber Tido Pamatok Tai, Masika Sawa Maram Hyberbo, Amata Oina Punsin, but Wapam Masoi, Tana project Paikat Panani Hina Fontoki. Manipur leaders Yam Baita, leaders Yaman even in a couple of things, Masai, Psycho, Tapiam Leo, and Patatorium. Otherwise, integrate over the Maram isolate over the United. Combine a Garium limit of the Tayar Maripan, a subtang moment, Tayaram Yaw the Matan Gari, how we are William Yaw the Matan. Same case, a question integrate over one of the work about hybrid. And the Yaragati, Ujiki, I know the Yamano identity, a cycle MSME Imphal Center there. This is the core center. This center will be the driver of this aroma sector in Manipur. Matang sa break malawsa break matung da Bangladeshi Manipuri aiba Ananta Kumar Seramda sayi sigoina mahakabi angahal award kosinaki be paw bani Manipur sumanang tongan bai paw sing putna laksa impact di sumiyang tadon lebiyo mayam mukan taram nosari bulletin asigi makata pa paw miyam da pisari sahi ama subna satrak pa mahakabi hizam angahal ge sam kun mga sumapok kumon ng bari lain na site thokpang lup amadi hizam Romani Memorial Trust na sidana mahakabi angahal award lantoki baga Indo Bangla Poets Meet ngasi pangtokre ya school police lane da laiba Manipur Dramatic Union gi hol pangtok patarama sida Bangladeshi Manipuri aiba miyam na thoidongna ek seram haina khangnaba Ananta Kumar Seram na sayi sigoina mahakabi angahal award lantok ni kai kumna ki hariba award asida seloina lupal sing tara lengyan phimdi citation ama yauri award asi aiba ek seram na Bangladesh da Manipuri lo na di site sokana bohona riba Togdang bosing tabo ina pibini hari taramasida saruya ke cabinet PD minister karam syam na ki bada ai bai basi mi amana oingle haiduna hek to oibe natte masada pokpati ai bi wakalon sen ba mi tana ai ba oiga tabani Manipur ko riba fim masida lamda masga ai basing na lariba thotang yam sawi saite na pro masal barakta nung sinabam ni inta porapada sa wa thotang lori bani maramaduna ai basing na kunagi yaipana ba kuthabi u loina na Manipur ki losing prel laikhitraba thoba hizab irabot ki Mitamama, Salivasai, Asiki, September Kuntada, Sang Hosai, the Hangok and Haki. Taramasita Manipur Legislative Assembly Speaker Yumnam Kamsana, the Hizam Romani, Memorial Trust President of Rivari TR IPS Dr. Esibom Sasu Saruyaki. Cited the Nasi Ayamba, Ratan Kiam, the Treaty Kunamana, Pasak Hangi. Doctor were Madi Kangam the way, engineer were as Kom the way. Aduna. Saita have a boat that the Queen, as I can Minchaki, but I'm a Yogi. Minchaki, but it Kaki is saying to the Tiragas to Adum Pangdama. Ado Saita, culture, Kaman Tova, Samas, Medina, Saita, Lambda, put Tari, but only like a sing city. Adum Minchat City, Masana, Dum Pudan Laya. Nasi, Mahakabi, Poki, but say Samaga Pudaru Suragas, Kabi, Bopin, and Singana, Maki Marandan in a risky. Myanmar dagi aini yada bumong da supos lakpa sanabar kun mga pagapagam kre sana singa si pupurak pa miyoy mari yaw na miyoy singa sina sujina ba marti van na masuk custom sa fakat kre sana vara tu pun ba rumba si kilogram mari ka gram sama yang kaya itu market value na lupa crore pa lupal lak kun mga kalising ni pan sama ni hari sana singa si gari ki mamang thong da loto na puna man hari Custom na fakala ba miyo singa tuki manming de Abdul Waris sahi kun mapa na popoy maming MD Abdul Majid Dilong Kuno Razak Khan sahi kun ipan popoy maming MD Hayat Ali Nungay MD Razauddin sahi kun taret apopa MD Alauddin Lilong Kuno BM Samir sahi taramang apopoy maming Abdul Majid yang thang tagini miyo ibari sinasin naraba ban adugi registration number MN04A5143 ni
Customs fagat pangungkraba sanasing adupo puram mamiyoy bari adu ngasi sungak pamdalaiba Customs Imphal ge Assistant Commissioner ge office na putoki bawgi me phamadu bari laina Customs Imphal ge Assistant Commissioner RK Darendrazit IRS na phongtoraki bada haukiba matam khara sida Myanmar ge pusalak pasana kaya ma Customs Imphal Division fagat pangam basimag yamna sautok saningai ni hauzik phawbada Customs Imphal Division apunba asina sana kilogram sani ki matak fagat pangam khre loina sana sing asipu bada sidna bagare singi amount haplaga pun bahal pakror sam ge sen phamoi gen haina AC asina phongdoki Palingi khoi official singna leiraga gari si more room degi imphal da lakpa matamda gari si intercept tawraga gari si check tawba gari si check tawba matamda Maruti van sida driver siga punna moi mari driver siga ko ariba gari gi van sida sida sana si 25 pieces gold bar se si yawba 25 pieces gold bar sigi arumbana 4 kg 150 grams value na crore maga lakunga ga lising nipan chama sigi smuggle tawgi da makta sizinariba khogi Maruti van je sisu khoina sis tawre 1 lakh 50,000 value sanagi train ji kanu oiba kg amada nearly 3 lakhs kumagi difference leiba asonga khogi India gi da hojik lari siga ngasi yuk pung trama thoirom tarak matam narcotic cell in Falis ki OC Inspector Case Dev Kumar ki timam na iroi sem singjin dagi yungau liter sabari humdra manga konana mioi ma phare phara mioi de Imphal West District ki banungsan baseng mai khuno dagi thongau zom besor sit sahi kuntret apokpa 30 December ni hari phara mioi edu final policy tarat chen ki bagalena OC Lampel Excise Department ta sinakre hairi More Kaitel area ki lambi National Highway number 102 ki Nageta Hotel amadi dukan phamjile ba singa si More Police ki additional SP K Robinson na losingba timamana takthokre ngarang hari ba pham singa sida ain ki gwamada lambi ge baranda da hotel amadi dukan phamjile ba singa si lokthok khina ba khangan kram matong ngasi ayuk amuk hana yangsin ba lakpada lokthok lamda ba sing adu JCB sina da takthok khibani ngasi ki yangsin ba da More Police ki additional SP K Robinson galonina sub divisional police officer Sandip Gopal Das, Sub-Deputy Commissioner S. Romeo, Officer in Charge More PS Let Kohau Wi-Fi Amadi More Dalai Batongan organizations ki losing basing suyau ke kongchat adon saru yakiba Meitei Council More ke President M Thoibana Hai Veranda amasung footpath palme dukan sing asal lambi hena silhandra school sale mahiru sing la sauna awa mai unari all community leaders sing amasung More Police na lambi siliba si kharada ora basu kok na bagi pandam da footpath batak talai dukan sing tak tok pagi thabak se pakalak pani Makata na Indo Myanmar Gate number 2 ki lambi asita so tak topa ki thabak sataki kani haina pangdoki Footpath matak ta phami ba vendors sing ja khoi ngasi dege lokthok sere loina na matak ta khandari ba mayam asisu akhoi numir humni gi matam pire masida kari mono lokthok ta ta ragadi all community amadi lairiba department sing kusam naraga lokthok na nabagi ware bam lawre na hujik lairiba bazar sita yam chinjil lakpa both side parking usilakpa loina akhoi school gi angang sing school karak pada yam chin ba tara aduna maram wara kanda footpath mathakta lambi oina chatari baji bakhoi dukan phamjila banina chatok chachin da yamna nungai tabadagi asugumba phire basi akhoi gi additional SP na sillaga hariba kaino si thoram si pang thokpani aduna yamna fully success oina khoi thabak tawbanga be aduna lambi khara makai de khoi komani habigi thajab laire Talamathu Subhatius Navakumar Memorial Award Ceremony 2018 ngasi sagol mag multi-purpose community hall pang thokre Manipur University ke vice chancellor gi issue si hojik phawbol asen ngamdaba asi lenga asigi napal ni state asigi academic atmosphere thukai na generation gap lehna bathorang ni haina hani deputy chief minister amadi congress working committee member gaikhang amna phongdokre Taksom Navakumar Memorial Trust Sagol Magna Sindra Handak Manipur Board na lawduna pangthok ba class 10 amadi class 12 examination da contract from ki indri banu sanat hoidok handok na performance utpangam ki ba mahiroi okpi tharama to mali leinana gaikhang amna haikibada Manipur University ke hojagari wathok ase atop state thoklam batara badin domina leiram loi state asida thopgi thausadana leiram nibani University si wathok ase bo sanapot oina sanaba leina lalon po ina khaliba se atop da tokpiu wathok ase Manipur ge maichaupi oina thokani wathok ase makata na sathaduna leirabadi India pumba sakani haina Congress working committee ke member asna section watham ki nakala baramda mairo sing na hojik leribai academic atmosphere asna puning hanthaba tawdana golama thamdana kanna honabiu haina kaikha gamna apil tawki
स्टेट पिई हैदना उसित बदौना तौवे हबा पिकलबसु पिकना मसिगी लेबाक असिदा थोखेब थौदोक मयाम से मखो सिंफा पुदबा माले को मैरिक तिगी मैजाव ओन बाहायबदो मसो सोय सोयदना चालकनी चालकपसे मणिपुर की लेमाजर से कोनते इंडिया पुने मत फाब चालक पया बगी पॉसिबिलिटी रही हैबसे आदा लेरिबा लेंगा का लेरिबा मिसिंग असे खंबिबा फै नत्रदी मणिपुर और मणिपुरी की मधुगी इटिंग थोपा मधुगी शक्तिरो उलप कांदा मणिपुर और मणिपुरी सिंह की मेंटालिटी से अतोप मेनलैंड इंडिया का मनदेबा हाइनरगदी याबा यानरगदी याबा अदु मुग्नबदा सिंगबदा यादबा हेक सिंगरुबदा नंगोंद नियै हिंगद्रो नबी मपान ऐ तांगद्रो नथौ लेते हाइबा लेबाकने जे खंगदे ngasi ki thoram ato ko mani lene na congress ki han ge mele amni mpcc ki spokesperson rk anand na phongdo khipada manipur university ki hajog riba vice chancellor asena manipur university ki ozam ni mahiru singna tori ba khongsang asibu underground organization singna ensen laga tawbani haibsu yam nalan ba wafam ni hausi lere ba issue asina makata na sat thaduna lere badi lamtam asiki mahiru amni status ki future kadai dano phim asida mahiru singna yam na saksina khantha ba matam oire haina losing ba sina phongdo ki ngasi ki thoram ato mani lene na Congress MLA Govindas Konthosum na phongdo khibda housing leriba government asuki makhada state education system ase singnaba malakle trade oire housing leriba Manipur University ki BCSE lokthokwa ngamdaba si India government ki aron ba agent oibra haiba wahang Congress MLA na hangki nakal maromda sahi khuding gi oina pangthokliba thoksom Navakumar Memorial Trust center pangtholiba toromase kundrakpam kendrik manung san leriba mahiru singbu puning thokana ba pandam da pangthokpani haina kundrakpam kendrik MLA TS Lokesor na phongdoki Congress Party के MLA मध्य हान के MLA सिंह लोइने MPCC के executive member सिंह यावना पांगथोक के बथरप अदुगा बरी लेना मणिपुर बोर्ड न लौबा क्लास 10 मध्य 12 एग्जामिनेशन दा आहाना पोजीशन लौबा ngam खिबा यावना पोजीशन होल्डर कया बु खुदोल तमन काय खमना बोत की साथ से केरे मान उनसे साथ से वाला ग्राउंड में इंटर लगा अगर ग्राउंड में चल संगे ये ब्रेडिंग तो उसे तो उनसे let us rise against all injustices अरान में तो मैं आंसर से किया सब कोई राइट पंचे वो कोई ठेके तो से बसे इज्जत नहीं रखनी से बा believe me साथ में आंसर कोई लाइक तो मैं आंसर दराई वाला मुझियो नजाते मुझियो that study follow like power जाति सी खल like power follow let us perform will be the greatest community nation state in the whole world so lagi gani ai naga ngami ba makai maramadana education sector ta ngasi ena tawjari besisu ai rani to bui usuna chate अदुबु केंद्र सितजु अइना ngam खरदी तौबा याना खल्लगा लयुखे बाइगी बाबादुना करमदेगी खुंदागुम केंद्र से एजुकेशन सेक्टर इस अखोदन जागी मंगलांदुदा माना इजरम्बा खंजरम्बा नोट तौजरमदो अइ थाबो नुन थोकजे हेबो खल्लो खंजरगा लैजरिबा फैमिली पुनमना तसंजरगा सही खुदिंगी पांगथोकजबा मना मतम ने दु थोरमसे खरदोसु सात्र सादंगी पुनसिदा कितंग मोरल पुसप कितंग तौसु फंगद्रा खल्लगाइना होना जबसिदा सोंगम यौरम लेरगसु असी तिमबिदे सभा पुनमंगना ngakpiu Manipur apun ga saktam kai be yaro haidana UCM amukom de CCS ke na losing dana miyam na sangsin ba khongsang da apun ma Manipur matam mi sai kanglop su sagot kani hana lo basigi sero laman hairakli house le ribalam da masigi fiam masita mani matam isai Manipuri matam isai gi artist sing na tumina license ba ngam da badigi Uchak oiriba isai gi sinpham asi thatok tuna miyam iho sing da saruk yana ba sem sadron leire haina zero lasina makhatari Reformist Students Front RSF na August ahung gi ahing ngai digi August manga gi ahing ngai phau pa pung ni phuni pan gi general strike kaukre hina masigi matada ngasi Manipur Press Club ta paumi singa unabada RSF ki president thoiba kuman chana phongdorok pada Manipur da framework agreement na baram warga pirakpa yaba ithil loinana Indo Myanmar border pillar abaso Manipur University thorbe isu gi waro cinema lainga na purakpa ngamdriba sida penda phongdor dana general strike ase company mana makata na phongdorok pada India government na state sida khundariba simi tamini ki barakta khaibum tanaba thong sataba yaroi Greater Nagaland chem na bahona pada Manipur ki singi district mari yaw yaroi haiba phongdoki loina na strike asigi saruka moina labdam asigi mera paibi imaibel singyaw na mera gi asobo khongsa na masak kadori strike banungda anayek emergency madi press ki oina di kom thokari hairi framework agreement number 2 da order the number 81 number 3 da Manipur University ki issues ki matang da tang ahung gi ahin ngai gi tang manga gi ahin ngai ko ung phui ban gi general strike si phui kong sabani loina na general strike si manunga phui mass
मार्च रैली होना मयागी रैली होना या मालवेन ऑर्गेनाइजेशन खुदेना सोशल याबियो कोई फ्रेंड कुल्लक सुना मणिपुर इंटीग्रिटी डे की थोरम लालिबा कोस्मरी द इम्फाल के पोलो ग्राउंड ममांग दलाइबा इंटीग्रिटी पिलर द लैसु कतना हौदोक लब मतों यास्कुल पुलिस लेन दलाइबा एमडी होल द मियांग ओइबा सोबो मिफाम अमगलोइन न पांगथोलकने हाना ऑल मणिपुर यूनाइटेड क्लब्स ऑर्गेनाइजेशन अमुकोना सेरोन मदा हाइरकली लोइना थोरम असिदा लमदम असिद लाइरिबा मियाम न सरक यादना मपुंग फानबा सेरोल असिना पाउजिलकली Manipur University Teachers Association Butana Manipur University की BC मतकता सिरिबा मराल सिंह चिकत कतबनी हारिबा सी चिकत रबसु यारबा सुब मराल गाक्तनी हाइना फोंदोक रखली यूनिवर्सिटी कैंपस ता पाउबी सिंह उनबा मदा एसोसिएशन से स्पोक्सपर्सन ओरिबा एनजीनी माइना BC लोकथो ओ हाइदना यूनिवर्सिटी कम्युनिटी ना संगसिलकली पा खोंजंग असि निमित याकैनी पानी सुरकले खोंजंग संगसिलिंगै तालकता BC ना दिल्ली दा ngahak laitana satuna leiraga wathok loisina bhonadribasi kari maram leibagi no दिल्ली चत मतमदा इंचार्ज अमसु हाबलमदबा लिप्सु लरमदबा हाइबसी यूनिवर्सिटी एक की मायोक्ता थबक चथबनी माकी मतकता सिरिबा मराल सिंह से यूनिवर्सिटी लैरिबा सिंगना लोइन खंगरबनी प्रोफेसर पांडेना बीसी ओरकपदगी रजिस्ट्रार लाइब्रेरियन लौदबा कोर्ट मीटिंग पांगथोक्तबा चांसलर खन्नबकी खोंथांग पाइखतलमदबा थामद मपाल लमदा चतुना लैबा हाइबसी महाकी असोबा मराल हाइना फोंदोकी BC की मराल से याम लेखरे 70% दी मयाम लोइनमक खंगनरबा ngakतनी प्रेसिडेंट ना अखोइना प्रेसिडेंट अखोइ मेमोरेंडम थाजखरे अतोगी एक्नॉलेजमेंट भाव पिरकते होल यूनिवर्सिटी की फैकल्टी सिना होबनी अखोइ सिंगसिना रिजिग्नेशन जे सबमिट तौर अगदी यूनिवर्सिटी से कनामत लेहरोय अदुना BC दो मतोमद लेबदी आर्ट थोकते माजे रिजाइन तौबनतना रिमूव तौबनतना उपाय केम लेते ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर जावेदकर ना मागे प्रेस रिलीज अमदा कोइन खबर दे पाबुई इन्वेस्टिगेशन होग्रे हाइना अदुगी कमिटी दो अखोइन याब सोंग मोय मदु सेंगतोकपियु एनएसएन आईएम की वारसिन पुरपद मणिपुर की अपुन सक्तमदा मदिंगम खैदम मिपाइबिया बथों सत्रक यारोय हाइबा पाउजल इंडिया गवर्नमेंट पीनबा अमको यूसेम एस के ना जुलाई 19 की अहिंग नुयाई की अगस्त अमके अहिंग नुयाई फाउबा पुंग कुनमरी के जनरल स्ट्राइक कौरिबा सिदा ऑल मणिपुर स्टूडेंट्स यूनियन एमसन वापुंग फाना सौकतन अपुन बगे सक्तम कायहेंदन थमनबा खुनाई मियांग की तमक चसीना लेखनि हाना सेरो लमदा हाइदी नागा फ्रेमवर्क एग्रीमेंट अमसुंग बॉर्डर पिलर नंबर 81 की मथादा लंगथबाल कुंजमय लेखादा वाकन इन्फम सतखरे वाकन इन्फम अदु लेखाय की मेरा पाइबी सिंह अमसुंग डिवाइन लाइट क्लब का पुन कोसम नदना पांगथोखिबनी थांगमेबन असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी एमएलए के जॉय किशन नगसे जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस जेनिम्स ता मसागे अनाबा मन बर बोरग नादन लाइकनरिबा इरेबा पाउसे के स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हार्नेट पंजौबम के हौजक ओरिबा फिबम हंगबा सतखिबा लोइना सेलगी मतिंग सु पांखरे लोइना खुनाइमा अवोनबा पुरकना होनबदा पाउमी सिंग लौरिबा थौताक सिंग थाकलदुना सिनफम असिबो अवांग थाकतै काय खुनबम थोय हाइनासु एमएलए जॉय किशन फोंदोखी हार्नेट पंजौबम निमित खरनी ममांगदगी खंखाहोंगदना मसा गमलक्तबदगी जेनिम्स पुखतना मेडिसिन वाटा लाइकनदना लाइखिबनी हार्नेट पंजौबम की हौजक अरिबा हक्सांगी फिबम हंगबा लाकपकल मनी लैनना एमएलए जॉय किशन पाउमी सिंग फोंदोरकपदा स्ट्रीट वेंडर सिंग थेंगदरिबा खुदोंग सादबा सिंग कोंगना बलाइगांग अथुबदा स्ट्रीट वेंडर सिंग ओइबा थौरांग अम पाइखतपा मतम ओरे कांग्रेस लैंगाक लेंगे मतमदगी साबा होरमलबा तोबिसना हाई स्कूल की मार्केट की फिबम हौजक फावबा मसी इबा फावबा लेंगदना थंबा हाइबसी हौजक लेरिबा लैंगाक असि काइतेल पंबि सिंग की खनबा वाले हाइबनी मरमदना नोमगी सरा तालक हिंगना होनरिबा स्ट्रीट वेंडर सिंग की तंग ताबा मफम अम सिनबिदना पुलिस ना कोइतान तानरका साइ खुटकाई तोरिबा सिंग असि मखाताना टोक्तनबा लैंगाकना होनबियु हाइना अपील तोरकली हुजिक लेरिबा फिबमसिदा मागी लमजे चौखटनबा होनबा अवेयरनेस पिरकपसे मणिपुर की लेरिबा पाउमिसनासु अचौबा थौदांग लौरी अखोइगी लेरिबा इंफ्रास्ट्रक्चर पिकपा अदो इक्विपमेंट वाचरगसु मखोइदि पिरिबा फैसिलिटी मखोइदि पिरिबा तोलो मयाम सिम वाचरगसु अखोइना लौरिबा थौदांगदि एनी अखोइगी इंटरनेशनल लेवल लौरिबा पाउमिसिंगदगी मखोइना ताना लौवे हाइसे मै यानिंगदे अखोइ ममांगदसु इवन आइगी केंद्रदगी पाउमी अमसु अखोइगी कवर तौना होनबदा असेंगबा पाउ पिनोर थवाइ बाउ थाबा यावखबनी ngarang street vendor ama police department ga khana chenabda nongaite koi masi IMC na su masi control se khatang wat pra ina khalli nongmagi ka su sam tan bro khoi gi hata lang phak tan lang thok pa khoto ko mam to bodo yeng bada yam nongaite aduna sarkar athu meng chanbana khwari achoba khangtang oigani लेबाक असगी प्रेसिडेंट ओरंबा APC अब्दुल कलाम की मफम द काय खुमना बोट पोइना यूथ
The Future of India haiba topic ta ngana New Delhi da pangtok ke patharam da India gi na ori ba miyam gi da mak khangkat pagaloina na thabak toba social activist manga khangkat pagi manu da Manipuri ningol pa yorle onat Bharat Social Welfare Society na sindra New Delhi gi Dr. Ambedkar International Center Janpat da pangtok patharam da Manipuri ningol social activist pati international model mayang nam daina da memento pitana mahakpu tawzari pathabak aduda recognize torakre New Delhi da pangtok patharam aduda India gi basung nara ba miyoy kyana sarugyaki Ngarang sulai kontrak ki nungtil pung mari taba matamda akan paw mapangmati no People's Young Imphal West District Commando amadi Daruk Subha Sam Rifles yapun makambu na thongsu part 2 da thi huma ki tabak satap da KCPM JC ki member of Fare Hari Paramyo dedi khaidem Priyadarsini sahi kun apok palai kitab ke Subhas ni Mahak misam miyam de sel khaib de sena miyo yemani hari loina na mahak ki mathakta Singmei police station case amare sar tokhi bagal na mahak khata ba investigation chatana ba thabak paikat pa hokre hai na Manipur police department ha dro ko se rol mana hairi Imphal gi kangabam ne kai leba Apex Institute Manipur AIM da ngase green skill development program launch tokre nationally determined contribution sing sustainable development goals sing national biodiversity target sing amadi waste management rules 2016 gi pandam sing mai pak annaba kidamakta green skill workers sing sang kanaba thorang ba oina program assistant bani harba workers sing asida people's biodiversity register yauna para taxonomy gi knowledge sing su phangan gani amadi thamari sumna sathakata development programs da sar yana bagi tabakta punna training ni fu khangat kre harba training sing asi tongan tongan ba sector sing thabak phangba yabagi tok tok palai haina thoramade da saru yaki ba khang hi sing na phongdoki ngasigi program adu launch top ki tharmata da retired professor and Mahendra associate professor Dr. M Bhubaneswari amadi professor Dr. Ningthauzam Uma Devi na sing mamioi kyasu saru yaki Governor Secretary Raj Bhavan ki BM Makada Tungi Yaifena Sema Kanglop Samarona Sindra Mahakabi Hizam Angahal gi Jam Kuntaruk Subam Pokemon Palan Major Kurta Leba Manipu Press Club Pang Thokre Amadi Nomi Oba Mahakabi Hizam Angahal gi Koridol da Anoba Saglon Haiba Hiram Asida Seminar Masu Toramatu Mali Dena Pang Thoke Ato Mitoling Warol Pira Manipur Site Parisot ki President IS Kang Zamna Ngalingi matamda akhoi gi leizariba koridol gi pukai asibu kaya toina khangnaba oiramde adumakpu kanglop kharana laikhidraba ai bas ki mapok kumonda ningsingbagi tharam pangthok pa haubdagi paksana khangnaba haure mana makha taraduna makabi asigi koridol da mathematic sanabi sauna mamitai makabi asigi zehra hariba upanyasa si pawa matamda adum khangbangamdi haina phongdoki palan tharam da laikhidraba ai bas gi mapamda miyamna haikalai katamki Mahakabise lising amaga sanipan madhuda nithoida ngasigi numit July 25 da pokhibani aduna lising amaga chamapan madhuda nithoida di maki sahi chama sure madhuda laibak chenba thungna Manipuri site gi koridor organization mayamna punjal laga maki mapok mon palon tawki Manipuri mapan su tawki madhuda gi ni Mahakabi bu miyam sakam heli bese hana de mabu Mahakabi ju hairamde hai bachai asidagi mahake tawkorpa mage kambadu bisengwa ke matipon adu eba miyam kambadagi aikhoi gi amat ngai ba lemjen ngai wor ba dumba asaire Mahakabi ni hai bese sahi adu ke khangna duna Same medical officer amadi district family welfare office Imphal iskimi makada PSC Basikong ki doctor KS Hemantana Losingba medical team amana handak sawgi awa mayong nakiba urup konogda ngasi Japanese encephalitis JE ki vaccine kapthokre vaccine kapthok ki kongtha ngasi isaw mayong nakim fam asida Japanese encephalitis ni singne balaina na Mayo yaba sian kiba badi atopa amana laina asida nare haiba confirm tawbadagi second tharang oina vaccine na sikap thokibani ngasigi thoramata da punna miyo samari hermda Japanese encephalitis ki vaccine kapthoki Sanapati district
Chingba Kunauda Handak Ikankaudana Iroi Kunmato Hensen Kipi Toka Mani Lena People for Animals PFA Manipur Timam State Veterinary and Animal Husbandry Manipur Galoy and Nasim Hamadu Satuni Yang Silure upon Batim Ani Atana Asibi Iroi Singer postmortem Tokre Kari Lena Namarmorga Iroi Singasi Sikibon Haiba Kutako in a Kandrabasu Department Gi Amadi PFA Gi Doctor Singer Iroi Singadu cardiac arrest Toduna Sibo and Gunhain Tazanari. In a Maskimatanga Department of Kopnatizili PFA Kungi Selman PT Tolly Yamadi, Buffalo Central Colony Gi Siarman Sifi Livaki Kotanga, Eroising a Sigi Hidak Langtak Sing Liam, the Pidam Ki Lonina, Kungimiana, PFA Veterinary Department, Potagat Papudoraki. Wangkain Tripukri Mapalda, head office Oidna Hangba Kwai Nagampal Trustee and the Youth Banders Union Koba Lup Abana, Nagampal Parinda, Labor Auto, Amasung Magic Parking Manaka Lupasigi branch office of the Dukan Plot Sana Honapaki Mayokta, Nagampal Miana Wakari from Famkri, Nagampal Women's Development Society in the Sinana Sataki Wakat Asigi, Matanga Society Asigi Secretary Kangsam Ramabai Nahakipada, Wangkai the Labor Trusasina, Uran Lonada. Ngarang Midapung Mapalum, Tab the Labak Haiteramani, Harium Pharmacy, Nagampal Miam, Ayaba Yautana, Susan of Yaroi, Mabanda Su, Trasasina, Labak Haiterambadeki, Watok Lake Rabadi Dubu, Impal Municipal Corporation, Mayor Manaraga. Nona Dukarp, the branch office, Sarma Torang Torpani, Marabadana, Miang Mayoka Tabak Torok Labadi, Subsana Tenagan Hake. IMC기 마유르가 만나라가 트라사시나 마팜세 tawsariba khongjangse athuba mathamda handokpiu dokpiu maduna tragadi prajar mayamna irang horokpa taragadi makhoi gisu afabo oiroi aduga makhoina ngarang waltada unauthorized oiba mawongda maphamsida laibak haijandana dukan sane haina tawribase athuba matamda sida hairamniba laibak hairamniba misingina athuba matamda laibak singase lokthokpiu Kaksing district Manung Sanna Kaksing Nongsubi single Kaksing Garden Manaka Nupi Yama Toriadana Siram Lay like Rabinipi do Kaksing Kolel like Light Tago like I digi Sagol Sandingol Yenkom Ongbi Sonia Sai Kunipan Maporoiba Yenkom Zoge ni Haibakam Gamle Sonia Mafam Aduda Hoba Taibong Pambi Manamasana in Kiba in a Pina Toriadana Leramani Torialamba Matamda Maki Ku Laimai the Tenglamba Madi Makut Anima Kutum Tasin Leramatheniki like Sonia Kaksing Kaitel Kongnang Mari Fangmada Labor Hotel of the Helfaro in a library Mahagarang Tilpung Ani Muktab Matamda Kaksing Maka Low the Labor Apopa Popi Anigi Vara the Labor Yum the Laklan Key Mana Sazina mobile phone Masadia was Sanama the Lupas Sama Mahaki Apopi Sarangtim Obi Sakida Piram Laga Han Kivada Nupama Yum the Hanzelakta Batigi Tinara Kevin Haina Bawi sources in Makatari Makatarakata Tiba Pangta Batigi Mapuroibana Kaksing Police report Tauki Amadi Ngase Yupung Nipan Muktaba Matamda Nongzubi Singkolda Wayan Masang Lubamiu Singna Tauri Yandana Lera Batina Kivani Hari Todok Topamda Forensic Sport Amadi Kaksing Police Yang Silava Matunda Sibak Sang Postmortem Tona with them Zanems Kimok Tamkre Makata investigation Satari Pukrida Taruba, Angangama District Hospital, lying never Pukalak Bada, Siri Hine Harakpataki Mayum the Putarak Labamatum, Hingalak Pataki Bukana Hospital, Pukatpada, Lake Kidabadaki, Koi Sound Rabamian, District Hospital, Tugaikre, Todoga Singasin Kilpum Maritapa Matamda, Tobal District, Kambok, the Tokibani, Impact News of Powder, Kambok for 3 degi, Sahidi Pandangariba Kundrakpam, Zet Pelin, Apopa Kambahari Bangangasi, Yuntangnabi Pukrit Tasinki. Miana Pukriti local District Hospital lying never Pukatki, Pukalaba Matung Doctor Na Siri Harakpataki, Mayumda, Putarala Matung the Hingalaki, Hingalak Haitana, Hospital among Pukalakoda, Laki the Batiko Sound Miana, District Hospital Asigi, Pochekea, Tugaki Galuna, Doctor Su Pukre Heidi. TVS Motor Company na Manipur Police ka kusam companies ki gari singi sasin ba farsing yola ba dukan sing da red chata dra lupa lakaya ki set pa moiga da ba farsing fakat kre company ki mihut sing amasung police ki apun bakang buhut na tanggal kai ta lai ba gari fart yon ba dukan tarahum toy masung impal ke tongan tongan fam da lai ba dukan sing diki farsing ado fagal ki bani hairi
hauze sanam gi pauda Australia da pangthokhiba Commonwealth Games gold lokhibi Manipur gi sakna harabi walite khumuksam Sanjita Sanu gi dop test gi sample da fail oikhibagi matang da Manipur Olympic Association Indian Olympic Association Manipur Weightlifting Federation amadi Indian Weightlifting Federation atubina license bagi bayok tanga sim sanaroi amadi miyana protest satakre kumanapa Man Stadium da complex da laiba Manipur Olympic Association office amasung masigi mamang da satakhiba protest asida sanaroi amadi miyamna MOA ke president amadi general secretary famthada o athubada Sanjita ki watok loisinna ba hono Sanjita bo Asian Games saru yahan gadabani haina penaba kolau ke lauke protest asida saru yakiba thoju sigong lai makhong development club thoju part 2 ki joint secretary Lalit Ningoban hakibada International Weightlifting Federation na Sanjita ki top test asoi laikre haina phongtora kramani masi phawada Manipur Olympic Association Indian Olympic Association Manipur Weightlifting Federation amadi Indian Weightlifting Federation na kari bathab amata lokhat laktaba haibase live activity asig bathong asina Manipur ke sanore sugma watam pomada nam thana bahona bagi mami tari manamandra Sanjita da siriba maral Doctuna Mark August Thad Pangtokadaba Asian Games saruk yan gadabadi karingamba miyangi mayok to later hen kanba kongjang sangsin kani hari International Weightlifting Federation की माइकई की मखोई असोइबम लैखरे हाइदुना मियाम द क्लैरिफिकेशन पिरकलब मतम असि फावदा मणिपुर ओलंपिक एसोसिएशन अमदि मणिपुर वेल्टिंग फेडरेशन की साइड की करिगुम्बा ngasi फावदा वही अमता हाइदुना तुमिना लैथोखिबा मसिदा हेन पेंदबदगी अखोई खुदक्ता लैकाई की मियाम हौरगा मफम मसिदा लाक्चबनी तौजनिंग बदि मांदी संजिता चनुदा सिरिबा मरालसी मरम सुंचा चादे aduna Sanjita gi chanu da siriba lawtunaba maral asi khudakta lawthokadabani aduga athingba thamni baji khudakta lawthokadabani August pangthokadaba Asian Games Sanjita chanu thagadabani aduga Manipur Olympic Association gi general secretary oibaga loina Manipur Weightlifting Federation amadi Indian Weightlifting Federation gi vice president oriba Sunin Elangbam khudakta pham thadokadabani Thang tagi oza happy da basilenga ke aran mathoni athubda thang tagi ahal lorba oza sing amadi akhang ahi sing yauba committee ma semi dramatic saboza khan bi haina apun Manipur lalong lupna serolamada hairakli Spain gi Valencia da August amati ki taruk phawa sathakataba Kochip Women's Football Tournament saruk yarukataba India ge senior women's football team Spain ki tabak India thadokre All India Football Federation amadi Sports Authority of India na kanaba mi amaganoina na India ke senior women's football team masana ahan by oina Europe country da satuna football masana sida hen mapagal kan team am oina ba honaga dawri India ke team masida goalkeeper oina I Panthoi Sanu Aditi Sohan amadi o Rosni Devi defender da El Aslata Manis Panna Desumabati Zabamani Tudu Dalima Siber NJ Sweetie midfielder da Sagita Baspor Sanju I Pramesori and Mandakini Indumati Katirzi aduga forward na Wai Kamala Anju Tamang and Ratan Bala NG Pala Dangmai Grass amadi S Sandhya kalonena khongchara sida head coach Memo Rocky assistant coach El Sauba masung goalkeeping coach El Roni Bala sanu saruyari tournament da India team na August amada Fandasin Alvasit FC ga August ahumdana Levante UD ga August magada Morocco team ga sadarba matung August tarukta Madrid FC ga labat tawna ga dori Boys and Girls State Level Boxing Championship ngasi sumakata na sathari Komalapa Boxing Arena da sathari ba Boxing Championship asi ngasi sana ki ba sub junior boys 36 to 38 kg da Tamil longest boxer TS Nilbiri aduga sub junior boys 38 to 40 kg da Bisupuri boxer TS Bikasa ma dinjiri bangi boxer LT Kumar Mai Pakre sathari ba Boxing Championship asi ngasi sana ki ba sub junior boys 52 to 54 kg da na Ukrul ki boxer I Roshan Maite Imphal East ki boxer El Sandrajit amasu Susanpur ki boxer M Suinairen ko mai paki bakalo na sub junior boys 57 to 60 kg na Imphal East ki boxer M Nelan mai pakre Manipur Amateur Boxing Association me makada sataragli ba championship asida Imphal East Thawal Technopol Imphal West Kangpopi Susanpur Ziribam Ukrul Bisupur Sanapati Kamsong Kaksing Sandala Technopol section de lakpa nupi boxer Samoni pa na nupa boxer Sani ni Fumani puna boxer Sahum yang kaini thoina saruyari Haying satarali ba boxing champion asigi makata ba boxing sanaragani
Tara mari suba Governors Cup State Level Fencing Championship ngasi cadet men amadi women ge boxing sanari kumalpa indoor stadium da ngasi sanaga da fencing boxing adu kudong sa da maram kharati ki theng sana khibana maram orga matam sana championship sida karamba unit na bai pap ngam ki have gi paw adu miya na matam sana paw pi bangam sakhitre Manipur Fencing Association me makha sa thrakli pa championship sida lamda wasi tonga tonga ba pham sing dik lakpa unit tara mari tiki nupam sa fencer sa humdra mathoi amasung phimsa fencer sa mani pupuna sanroi sa humdra mathoi na foil ifi amasung sever da tongan tongan masana sing da akan malamba tonari ayang championship sing sub junior boys of this girls ki masana sing sanaragani Arabida bulletin asig headlines samana miyamda thamjari lamdam asig manung thangjin mafam sing da so ana like tong sa matik sala phangana ba flying doctors thabagi tangai phadab lai haina Governor Dr. Nazma Hatula na pondorokri State asig hepatitis virus ka sangon na basing gidaba len na test to yahan bata na tanan len na laing ba yana ba thorak fight kat na ba konari haina Health Minister Santa Kumar na pondokri Masung yang laba video personal sing atongan tongan demand sing tala na wakat kong sa sakre police na tiar gas cell sing kapre kong sa ngoi sing naso nung na landakre Myanmar ki ain kai na pusala palapakor amaga lakon mga hen bagi sanabar kun mga pagat pangamkre sana sing asibu pura pamioy mari yaw na makoy na susuna ba merti pen na so kasap sa pagat pre Amasung more kai thelgi lambi oriba national highway number 102 ki naget hotel amati dukan pam deliver sing ngasi su bore police ki team amana takthokre